SK Broadband service na miyam gidamak kudong sabak kya puduna lakseri. High speed internet service ki tuan plan sing laser 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yang kai hena amasung SKTV ki OTT panbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yang kai hena amasung SKTV ki OTT panbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yang kai hena amasung SKTV ki OTT panbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yang kai hena OTT da SKTV, Z5 amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yang kai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samri yang kai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samanga yang kai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samanga yang kai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobi bayagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction dalaiba SK office natraga Sangay Pumamang Lekay dalaiba SKTV office da lakpiu. Mobile number sing 8974 633 320 natraga 8974 209 152 da call to birak pasu yagani. SK Kurumjari SKTV yang berpenuh putra Nongchari Raj Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and the future of Manipur. Manipur ki National Highway sing asida ngasi phawbada mitai amadi kuki gi miu singna chato jasin tawbada free movement leitabagi matang sida habatare almost on and off marakta kugi center gi leaders sina wangang panatraga tongan ba civil society organization singna public ta thamak panatna Hairiba free movement lehendaba sigi matangda lenga ki maike degi particularly center ki maike degi and also koi state ki authority leiba sigi maike degi koi si madi tawduri si madi tawre habagi akan ba wafam si kem to ponduk taba silence wena maya miyam su kem to haide miyam su tumin leirabni na government singa sisu government su habtare tumin na dumak leiba silence wena adu sigi silence di the loudest ever silence habtare khwai degi makhon oba silence am oi free movement yadabasina maram warga aduna free movement yadabasi koi fundamental rights constitution piri basi signatory bani masi signatory basi Manipur nataba India ki any other state amada ethnic violence ni hare center na union home sir mishana sungarang nanda Manipur to ribasi ethnic violence ni religion ga mari lene de terrorism ga mari lene hanjan ethnic violence ni this is purely ethnic violence ni hare to the ethnic violence hoi targati hai riba ethnic violence si India ki any other part of the country Torom taragadi sumaina national highway sing da chatpa yahandabasi adum yahandana tamamgadra have you wang singarang in a Manipur parliamentary constituency ki MP Dr. Bimol akoi jamna koi MU ru pangtho kiba seminar amagi thorom luarba matung da media ga wari sanaba matam dam hanu phone to kiba lere adu hairi bafum se Manipur miam se dum hangale ribani kari gadamak ta hairi highway sida free movement yahandri bran aduga particularly highway si block to bran hangkan dari block to di hawi hom there is no blockade on any of the highways in Manipur, adubu sarpadi yadi blockade on the officially blockade on the late adubu
community khara ge miyo sing hairib lambi sing asi phawr ga chathok jin tawba yade kharana accused tawi imphal phawr ga chatpi yade haidna cookie sing na aduga maiti sing wenadi hairiba kangpokpi ge segment si phawr ga chapya da imphal jirbam lambi su chatpa kitang safe oi da hairiba problem sing je thengnari hatara aduna hairiba problem sing si if it is ethnic violence hai target masrida law and order gi issue ma yam chaun uribadu hairiba law and order to fix tawdriba karigino habi wang sing ne aduna hoji phawb sida why maintaining silence over free movement along the highways hairiba issue si matang sida nauno na khana ne na budam tang si SKTV ki student election ro lebiri basi Joint Committee on Anglo-Manipur War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglipaki Chairperson Oja JOYCHANDRA KONTHOUJAM Oja JOYCHANDRA Patram Lokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Justice Committee, yes, Justice Committee. Aduga also joining us, social scientist Oja Dr. DHANABIR LAISHRAM Oja DHANABIR Patram Lokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, WAYEL KATI Pauchegi editor Oja HEMANTAKUMAR Oja NINGOMBA Patram Lokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Oja JOYCHANDRA ki open tawjage Oja JOYCHANDRA koi ki tampak tagi maroi na koi kokomi ki maikai degi already phongdo khibal lere adu ikoi koi dna su dum phongdo khibal lere koi PUCL ki report lakpa matungda haibadi koi valley da kuki community ki meeting na chatok chen tawbada koi welcome tawri haibagi aduna I think bakam the valley that there is no restriction in the valley as far as movement is concerned haibagi waham phongdo khra adu chingi mafam da highway singa si phawba yadabagi problem se adumag leiri ha tara adu sigi problem se khangna center na wa matangang de aduga probably Manipur ki mapan lebe media sing na su Manipur sumaina chahi ani hen basimi sa toksen to ya de have se khang da mali kanam to question raise tok de PUCL ki report la ko so kem yaw di hetare so kanang mamna report phong pa yai article er pa yai masi mapan de hek tok matam sigi lambi sat pa ya da bi matang sidi yaw dre aduna center na su sigi matang sida di Mars ki tang nipan da ngasai ki highway hangdokani haramaga disastrously fail oira matung da amuga na dum hona da bagi mami se ta hetare adu taragadi sigi deafening silence ama free movement de leri se masi peaceful oibe environment ama la matung da hangdoki habi wakhan da tumina leibani na haige dori bra kanu da matam khorgi mamang da matam khara changani IDP mayum da halan ba amadi lambi jarushin tobi am matam khara changani haibesi masi karai phawba maram cha bagi kanu da masi law and order gi issue na tabra khulai pai mi sina chatok jen toba thingba na taraga miyo khara na thingba si masi thingan da bangam da bra lenga na kamai thami bi bje aham da SKTV yengbiru khwaitara wi kong na khumjari ngasi state highway haiba tare national highway singche ngasi tasena masi kanana singut ka da packet ka da do hana thamjige haibidi masi center ki mathoni masi bu sengut sagat pa ngak sen ba center ki mathoni to state ki manung da lebini na state lenga ki su madu mathau tai kari gino haiba matam da ngasi ayuk ta gi na numit ta bo da aikhoina seasonary posting se haiba highway sing sangpunga tane ba adudi right to life da mioi ba life to singnabane miyoiba life to singnabsing ase ngasi aikoi gi ain gi oiba haibidi madu high court te oigera supreme court te oigera national highway sing this maram sadana athing piri bising ase masi penalty fee gi damne haibine ba aduga Manipur sangai ba lambi sing jita ngasi lan maram oiraga thingjalle lan gi mamang da thingjalle ngasi phawbada adugunba center gi leihana ngasi phawb action lodi haiba wafum aduni masi aikoi gi North East level Manipur se hantana yengbani aduna ngasi phawde action lodabani haiba ofum aduni fare national highway haidaragati maji highway protection force thambi oina koi laudun lai kari gino haiba matamda aikoi gi sidesita aikoi gi ana line bu oigera mapanda salliba mayam se masi lambi je phawra sallagadi aikoi da madu sen thungi phibam leijadaba sing adu yamna madugi khudong chabadu pi ngasi di flight sallagadi madugi awaba ngata oi maram aduna lai su tambabu oigera sana thangnabu oigera ngasi gi medical gi tawriba darka leiriba aikoi gi nomada x-ray lobu oigera madugi any testing gi oigera posting gi ayambana aikoi gi highway sing sangpune masi aikoi gi life to singna bane ba life to singna base India gi aduga constitution na aduga law na yadi hairi minaba law je violate taw hai minaba center madu tawbudu madu munna khallaga center na aikoi Manipur de yeng mi yeng se masi tawbi gnu haiba wafum ado e hamda thamge aduga ngasi gi home minister amisana matam mada haigi kariana haigi man siar loraga lan maram oraga state highway national highway singche chathok chachin ya halani hai madu dei da madugi against adugunloba sin kuki narco terrorist na madugi against lep matamda ngasigi center gi oibo home minister union home minister piriba direction do madu
मखोइना चलेगिदे हाइबदी ngasi center na ngasi gi thoiba lan se masi center na insil laga tawba lan maram oiraga ngasi phawbada hairiba thabak thorum sing do ngasi gi sin ku gi narco terrorist sing na india haiba ofum do ai miam da thamjage aduga aikoi iram dam sida thokliba thodu wa thok sida ngasi phawbada aikoi gi state leirami state ki lenga leiri matam da highway sing che fare adu ragadi ngasi imphal to ziribam Imphal to aikhoigi mau senapati hairi bisida aikhoina masi IRV battalion amam thamo hai kari gino haiba matamda mioi bigi life the singleri bising asa masi phuraga warakadamne kari gino haiba ain gi wangmada madudai duda taxes mayam lawi go down tax ni nomagi tax tha gi taxes mayam na lawbadagi ngasi di Manipur da no darka laiba alu dagi hawraga chana thangna bise atia thangna wange haibne masi atop Manipur nataba atop state ga compare to matam da ikoina ubu fange adu oiba taragadi pot dangali se maduguma taxes mayamna pot dangan bani adu taxes sing lawriba sing se aingi wangmoda lawriba lut tawriba sing se masi India gi lengang na masi yengjilu Manipur lengang na yengjilu hai matam da ngasi fawu yengjindeba si kari gino ba adu oiba taragadi taxes lawriba lut tawriba singche Indian lengang na madu injal laga tawhan bani haiba wafum aduni aduna hairiba thabak thorom singche aikoina iram damste leba irei cha khudimangna aikoi min na kong singna iram damche ngak sen batangai pade aikoi lambi thong do oigera natraga Manipur ge apun bagi saktam do oigera ngasi tholiba lan ase mitom na khuling ba leibak sengbe haibani mitom na khuling ba leibak sengbe yadraga mi hat putu pa yum mai thaba torpani aduna tholiba lan se masi arai ba nati aikoi min na kong singna leigadamni aikoi singba tangai pade aikoi tasena ngangthoki bo wa ngana setpum tangai pade aikoi madu tawruba kandada aikoi iram damse apun big saktam kaidana nungsi chanana leiba ngamguni haibdo ai miam da thamjagi okay ai uza dhanabir sulak uza dhanabir hojiki mars ki tang amada union home star mishana kogi chair lorga pangthok padum laba kogi review meeting security ki review meeting amai tare man matang da maduda decision lawre mars ki tang nipan da highway se hangdona bhona gani hedna ko so honai adugo disastrously fail oi he tare madugi catastrophe dugi matungda makhatana amu hona rutargadi sum makalgi mamam thokne habadagi hairiba makhatana highway sing se hangtona ba thabak se pakhalakti haina haigi duribra karino da hujikti ethnic violence ne have ethnic violence between Kuki and Maitai orabani na masidi lambi da chatok chachin tawbu ya handa ba haibasidi Kuki amadi Maitai gi problem nate masidi constitutional obligation ne constitution na piraga lerabani mana phangam thokpa mi amagi right ne aduna for the last 27 months helak pase adumak chalan ba yadna lei ba haibasi masi constitutional obligation center na tawgada badu tawdana leibani maramaduna masi center na tawhum thokuni habagi wafum ama adum hanasu hairaga lei hujikse dum hairi hetare aduna ada area tu da masi tumina lesson bo ina ugadori bratra problem si khitang mamanu su mayam da notion am lena ki matam khara changani aduna matam changba wena ngai bane lo so everyone is waiting for it haiduri bra natraga koi handakta Manipur gi lambi thong mayam singa si yam patre deplorable condition da lere haidna koi high court naga suo moto case logi hetare but 27 month long koi Manipur gi crisis sida suo moto case kumba na taga kana gumam gi PIL so koi panata bale the adu targati koi sum farak pangai ba hebtare ana warga so na abdu masam tum apat warga so pat tum masam tum phaja kadran ngai bi film de lere kamai tham bi highway se rajmagi highway gi maru oibaji connectivity natra trade and commerce adagi even job creation nakana ta music thau yam phangra pone adagi di maru oina magi accessibility mobility sina quality of life se henga toine aduna highway gi importance di yam wang bane ado akhoi gi Manipur context da ji free movement si yadabagi matang sida CM gi ju initiative lawi helwe gi ko adagi hoji panbiriba governor sinu hek paibaga initiative lawi adagi home minister no ji haibigi bido 8 march kido aduju yagidre natra sida highway sida khoine yengba kan highway gi ban blockade adagi chatpa yadaba khotaba ngangna basida mai ani khak le yengba yai number 1 da miyam gi economy sima phanswe natra miyam ai je mi loina bagni adagi ani subadana underground में आऊँगी source of income जी मशीना वही बनी ना मशी कक्पा ये नहीं से अनी निको अदा कहीं का अंदर underground में आऊँगी source of income कक बजी जो हबरा सीने बा लाई से अदा कि दिया मो कोई की Manipur context से दम कोई ना
वाब खोटपगी पोटसी हाइनब मतमदा मु इम्फाल द लेबसिंगा रूरल एरिया द लेबगा हाईवे थिंगबदा वाबसे रूरल एरिया द दि किसु वादे वादे इन द सेंस दैट मागी पोचै लाप खोटप चाबा फंगदबा गाइन ngangisina पोथोक लेतबा एरिया गी नेबा पोथोक लेबा जगा दि हाईवे जी थिंगगा न हेना इकोनॉमी जी फगतपगी मोंग दोंग लेबा मोइदी केनो दा माइ माइ लेजबदि सुम सिना लेरगदी पैसा दो दम इसे चते दना अदुगा पोची याम थीना लागदी लेबा खोटपा कंपेल तौरिदना को अदुना कयम कांदा सुम आइना वारी साबदा खरा कुइन थिंगदी फदौनी हाइबगा जुम यावबा दैट मीन्स मा हाइदो जो कोइ लाले हाइबा यादी अदुना लेरिसी हाइवे सिदा अनिनी कनागुम्बना अंडरग्राउंड जिंगना सेनजी सुपाई पाइदना सुम नंगजलकपजी हाइवे थिंगबजिना याम हेना कानानी ना खनबा कांगुददी अदु बजा हाईवे से थिंगबुजु नत्रि ते हाईवे से पोचैगी पुथोपुचन दा थिंग ममत लेते इकोनॉमिक ब्लॉकेट लेते अदुगा अदर कम्युनिटी की मीसिंग सपददी केसु कायदे हेतारे पैसेंजर की होइना अदु पैसेंजर से कम्युनिटी अनि खंगनि सतोक यानद्रि से होय अदा पैसेंजर चटपा यादबा अदगिदी गाड़ी जिंग से हाना दौना चटपा दि ओइद्रेदना पुलप पुलप सिक्योरिटी तौरगा लाकपसे सिक्योरिटी तौर लाकपसे पैसा फंगमरो सा खाइबदी तो यारोय अदगिदी तो अदगी अखोई गाड़ी में आम चेलिदनो जा अखोई पोचै पुब सिरैदी लेप्तना दम लौरी हेतर हेनबु लौरी अदु अखोइना वारी साकांद मोय अदुम हानागदी मानदेब ओके अदु अखोइना हाइजिजु हाइफे स्टडी तौर हाइनेबा अदुना मनुंग पोट याम लेरिबा मनुंग पोट याम लेबसिना मरम ओइदना गवर्नमेंटसु करी खनबनो अदे मियामनसु करी खनबनो हाइबा मनुंग यावरिदना अदा मियाम दी इसम चम मीदी अदुम अखोइना मनुंगी पोतु खंगद्रसु कमदोई हाइबम यावरिनेबा अदगिदी अखोइना मु फ्री मूवमेंट दु फंगदबगी नुआइतदना अखोइना मु वाफम जी थमबनिदना अदुना सिगी मरी मरी लेबा पोट मियामसे मसिदा याम कुपसना येंकांदा हाईवे की अखोइ म्याम चथोक चसिंगी पोसे याम इंपोर्टेंस ओइदबदोंना लौनबगी पोसु खरा लेबा अदुना नेबा सागी पीआईएल बुइगरा अदगी मियाम की रिएक्शन चाउन लाक्तबु बुइगरा खरा चामदबजिदी अदुगी पोतुना लेबदैनेबा अदुबो अमोइरो सिदा अखोइना येंबा यारिसिदी हाईवे पॉलिटिक्स सी कांगलुप अनिना तौरगा सुम लेबिसे मसी अदुम मसी अखोइना थिंगमगमदना सुम लाखरेको हाइबदी करीगुम्बा अपाम्बा अमा हेक पाम्बगा करीगुम्बा मोइ ग्रेवांसेस अमा हेक लेबगा हाईवे डेटा ताइनाबा अदा सिगी हाईवे जी लेरमद्रदी एनी पॉलिटिकल डिमांड मैम जी फंगोइदबोइ निंगबा तानबा यावरदबोइ मोंग दोनगा तौरगा हाईवे पॉलिटिक्स तौबजिदी याम सांगेबा अदुना अखोइ मेटिगिदी क्याबु केनो तौदे कांगलुप अनी जी कैमकांदा हाईवे की पॉलिटिक्स ता फुगाइनबजु यावदबा नतेबा इवन मोरेदा थोकिबा थाइनगी क्लास 2 because of more control to wainever aduna my highways gi loisal saruk singsida particular community amana control torgadi manipur gi economy wagera adigi akhoi gi apam wagera any political demand me amse sigi through the tanbe gaina highway politics sam tawbse masidi hanandagi lakpasi hena chokthore hai tare akhoi na picture naba hona draba hena chokthore pai posineba अखोई असोयम लेरिसिना अदंगा साइगी सी लोइनबो ओरसु लेंगा किदी दी सेकुदमोइना ए इस पॉलिसी हारेने ए इस पॉलिसी दु ट्रांजिशन रोड से लागदो हाईवे में आमदरिना ट्रांजिशन रोड हाईवे से माइ साउथ ईस्ट एशिया के हाईवे नंबर 1 वजरेजु सीना तटलगा लेदोंतेबा मतंग लोइ फरक्तोनिदना फरक मतमसिदा होजिक लेरिबा हाईवे थिंगतोक थिंजिन कल्चर जी सुम तौरगा ए इस पॉलिसी की चौखलपगी पोतु हाईवे द लेब मोंगजिना करी वरकदेगे गाइदु अखोइगी इखन खंदबा सिगी कल्चर अमा सुम लहेन मजी अमतंग थुगाइरगदी मतुंगदसु तौदनबगा हाइबा सेंटर की फिरेपसु लेतबा अदंगा साइ हाइबीबा दुमाइना सेंटर की फिरेपसि स्माइल लेसी से खुदमोइना 8 मार्च की दुदा होमना तौगिबैसे याद्रे खलोबा अदु नमदना यानबा होनगदबनेबा नमदना यादे नम खंगनबगी पोतु तौगिद्रेदना अदुना सिदा गवर्नमेंट की माइकेदगिसु अखोइना सुम खंजबदा एनी सिगुम कॉन्फ्लिक्ट मागी कंडीशन सिचुएशन अमा लेरगदी रोंडा दे एंगेरा अफ्रीका दे एंगेरा येंबिरो अदुगा न्यूट्रलिटी जी यामरोइना न्यूट्रलिटी जी मसी फजना कोई बैलेंसिंग न्यूट्रलिटी जी लेंगांगना याम फजन लेगदौनेबा मागी कॉन्फ्लिक्ट अमा रिजॉल्व तौबदा राज ख्वाइदगी मरुजे
my neutrality sineba balancing neutrality haise se group ani khanare kanglup ami sing taba kanglup ami sing taba si wargadi sarkar na any approach to budane mase uithokngai jam goi shanti ju thuna lakne ba ada khoi gi jina sigi neutrality gi balancing ju pura laitaba ai kanglup amada pura lumdaraga leraga kanglup amada na pura thadok pagi mong dong leibise masigi posina ke dorage da trust deficit su jam walakpa aduna highways ju adugi manung oigadra now the question is ko aidi neutrality to balance to dramnina aina nungsiba favor leba kanglup amana tawdadi khara kan toksaladi engai ko thingo ma haiba ko aduga if neutrality were amadi cd against the law ni against the fundamental rights ni khaidi coercive power sinaraga torombu ya pod tawdreba aduna sincerity je union government some watle PR ga leibase di prajana yam thajari jidi soidarmaki masi hangdokani gain khanbaneba ado resolution mayam ju logre hangdokpai wari ju mayam sanare suto udimak tawdre masi loina baksa tai mande aidi maroina hojiki balancing neutrality si lengak nang ngamdebagi asoba wafum momne na dwai thamjage okay lenga ki make dagi neutrality balancing neutrality atare masing ngamdebasi awabam ne du maruina lambi sathusin tawba ya da su fundamental right ama panghandam ne tare aduna adwa area du da koi gi legal gi oiba matter kenu da akoi 27 months hen basi manipuri miyam na chat pa yad na dum khanga le re to ko kyam sang na khanga le du no manipur gi situation se normal lakri bhoba dum khanga dori bra aduna swai marak se da koi gi lambi phatab gi damakta hau ki bo august ke tang tara ga ni thoida high court na so moto case ama lokalaga koi gi lengak ta matam thagre lagli ba September tang nipan thoki manung lenga ke mai ke de responsible ka dabani lambi phatri se kai no habi matang da ar mai to na ko yi lambi hang doctor se highway hang pangam dri se kari gino haidana ko yi court ki mai ke de su adu makal gi su moto case na gumba lagtar gadi hairi highway se hang dok pa budi khara ngam gadra na thar na kana go makhara na PIL gumba thar gadi madu khara kana gadra habi hum sing ne adu bu hujik ki situation se dadi lenga na kari thabak pakla ka de habi se ngai brom da mayam se everyone is waiting how center responds to restriction of free restriction of movement along the national highways in Manipur ne aduna uzahimata kamai thamgi be so area se da lenga ki market su kem da thabak to march nipan matung da kem pakhatrabni na march nipan da hojik september gi nipan da di tha taru ong pha gi dora tare free movement gi hona gi da base adu di khoi sum tumina sum khanga ga nungti gi sum up koi chokri wari ong khale chokri UP में हेंगल लेबा अदर सुम फमजन बा अहम दि नारम बा अदर नुक्ति सुम फमजल दर खर लेरगति नारकता बि फिल्म दा खोइसु अदमाइ लेर प्रकमाइ थमि योजे खोइगी करि हाइतारे ऑनरेबल गवर्नर सी टेबल लम द फमल लब को सुप्रीम तर फमल लब अदुगा माइ ममांग सिदा मार्बन अमम सुम थादब सिना था तरुक सुरगदी अब्दुक टाइ पान साम मरफु थादा दुनि नत्रा tak थादब then मधुदा करी फावगे हंगदम मोद आई दाइजरी सिंदा मणिपुर दा मियाम ना अखोई कह हेतारे मणिपुर सिदा प्रेजेंट रूल्स लाकांदा मयाम ना ऑब्जेक्ट तौखिते हारदि याम सौनरमी को अदरसु लाकांदा दे कसु हाइदि कइना कंदा ओ अल्टरनेटिव अमल लाए खली बाने बको मरमदि अखोई सि वारे अनि मक्सा माने अमसो लोइ वामिनारे बनिना अखोई सि अनौब मागी मायोन अमा लानी देन सेंटर न मियंग अमा संबिरा अमाने अखोई हरावरम बने बको नत्रा अदुना अखोई द थमबा सासे अखोई थाजबसे कइनो मसा फ्री मूवमेंट लानी नत्रा फुल मूवमेंट नेसे कइनो अखोई इम्फाल दिमापुर लंबी देन अथति लंबी म्याम से लोइ हांगदोरानी देन अखोई हन अखोई लेमिनबा यादब खनरब हानरब सुनरब म्याम दो याम थुना अखोई मदुगिदो हंदोंनबा ngमनी फजन थबक तौरानी सिक्युरिटी फोर्स मरांग काइना लेरबनीना सिने अखोई खलमिजे अदो था तरुक महौग्र कांदा था तरुक ममुंग नीरे सिबोक्ता फ्री मूवमेंट रेजिम सी लेते कनो से लेते अखोई नेशनल हाईवेज दा अखोई मैतै सी पावर सप्पा यादे देन कुकीसिंग पावर सप्पा यादे सिने बलाइसिंग जे अनि सि लै अदुना अखोइना सरांगना मसिगी लंबी सी थिंगै सी कम कांदा थिंगै सही अनीगा था अहुंगा नुमित कुनगा तरुक नि सुरे ngasi फावबदा एम काजगे था मरी फजल खदोर सही अनीगा था तरुक अदुग देन नुमित कुनगा तरुक नि सुरे अखोइना सि लंबी सिदा चहेनी का था हुम सही अनीगा था अहुंगा नुमित कुनगा तरुक नि सुरे सिनि लाइसे को अदो अखोइगी सुमना खंदा सुमियं कांदा हाना सावरंबा मैतै सिंग हौजिक तपने इंधरे को मयामना खंबिरमगनी मैतै खक्तनी मणिपुर दा अखोइ मसेल से इंगना सिंग लेमिनगदबनी आइडिया ऑफ मणिपुर सिंग नागा अखोइ जिपुन हिमिनगदबनी एसे
थाइना ममांगैदगी अखोइनदी अंगांग ओइरिंगैदगी कइनोना हाइतारे अखोइगी ओजा होइननि कोइ हाइजेसे ओजा धनबीर होइना याम कन्ना तौरगा लाखपनेबको कोपाई गायना सेमैबा मयामदु अखोइ मसेन नुसिनना इंगना सिगना लेइनबगिदमक्तनि मदु नागादा खनबा हौब नतेबको समानना अखोइसि प्रोटेक्ट तौमिनरगा अखोइसि नुसिनना लेमिननबगी वखलोनसिदा आइडिया ऑफ मणिपुर से कल्लगा लाखपने अदा देन साउनरे खोनरे साउनरदी आइगि नुपिबो फुरिमिना वारिबोबको आइ चानुसिगदुगो खोन कंजनबा देन फुजनबा यावरिनेबको अदुगी तौरी अदो होजे एखोइ तमना तमना हंदोरे अदो हंदोरेसे मोइना खंगदबदी मोइसे कीना हंदोरेने खलगदी लानगनि अदुदि नतेबको कीबै वादि तोक्सी किनरोदब पोराक्तनेबको अदु मतोक्सी सिमलेरी सिलेरी सिगासिदा गवर्नर दा हांगदो हाइसी हाइमंदना मयामसी उजे हाइबा तंदना हाइगिद्रे को हांगदो उजे हाइगमगिद्रे हाइनद्रे तल्लेबको अदो अखोइना येंगदबसे लंबी अमखक्ति अखोइ लेतबदी नतेको अखोइसे अखोइना सोनाकंगेदा सम अखोइना सा तौरगा गंसागी कनो इम्फाल दिमापुर लंबी ना सम तौरिसे मसी लंबीसी लाक्त्र लंगरसु यारब पोट अमने बजिक्तिको अदुना कइनो हाकांदा अखोइना इम्फाल जिरी लंबीसे इम्फाल जिरी लंबीसी गंसागी सिगी लंबीसी अयाबा नगागी एरिया नेबको कुकीगी अमनि खक ताबवानी असिदि याम लाइन कंट्रोल तौब मफम नेबसिदिको तौरोइगरि तौद्रेको तो याम लाइन तौगमबनी मने पुलिसना तौगम पोट अमनी देन अदगिदी अदु याम लाइग्रब लंबीसे मखलमनी याम लाइग्रब लंबी से सोन कोई जेरीबाम लम दगी हेक चंगपोगा लगा को भी हलांथो मामांग गाड़ी चट जादना अखोइ कुकी भी मैम थोलगा थटखिबगी लई अदुनने आई हाजे नाके नाको ngam बोने को नाके ngam बोनी मसागी उजिकी कोले असुना कदे हाइगोरागा जेरीबामगी अद्वाइदा कइमाइ अद्वाइदा तौरिदो अदु कइना कांदा आसाम लोमदगी लाको कांगुनि सिम खांगेको हंदकी लानसिदा हंदकी कांगलुकी इरांगसिदा आसामदा खुंदारिबा कुकी जो मयाम मै लोय यावी मसी अइना हाइबा नत्रबनिको मसाइ केनोना एनआई ना मी फारखल यावरमत्रो खंगमत्रो अंगांग मसा मयाम हाटपा नुपी हाटपा जेरीबामगी हालिबा मयामदो करमदगी ओरमे असुना कांदा यावरमी खंगेदना खोइ लोय मौजे लोय खंगेदना सिनी देन अदुगा लंबी थिंगनि हारसु असुना कांदगी लागत थिंगिनेबको अदुना लंबी दुदा ngaakpagi mahutуда asomdagi haigalaiba barak tulenduda ngam taragadi kedongomdoino moina sinida adusu tawde aduna khara soye akoigi swaida security singje swaida maitai phaba kanba adai maitai si chaiba kanba ngaktane bako swaida aduma tawrage haibagi portsima amta leite bako tawa yoba kangu tawang amgadaba kangu do aduna kamai to gi duty pidaba mathau tohondaba ko sineba tawrisingje akoina yengba yai थाइना ममिंग लेरबा कमांडो सार मयाम अमा हुजि कदर मखुद पुल्ला थमिसिंग उरेदना से लोन थमि उरेदना काइ छखरे मतमदा ममिंग लेरबा कृष्ण थोबि काइ छखगे सिनी सिने बको काइ थंगरगे सिनी रेलवे ट्रेक छेंनबगी थमेने नद्रा कमांडो रे होरैबा अदु मयाम लक्सन बदा हाइरबा नुई कापदा हाइरबा मोरे कलमिदु मुइना कलमि नत्रो कलम मिसिंग काइ छखगे सिनी थाजलुदना जेरि बांगी एसपी ओहेलुदना वानी नि को हाइजे ओहेलु अदु ngaw hayo bako mai ngakchini कसुनतेबको मथवाई सिबिया मयामदा मणिपुर गिदम थवक तौरबो मयाम अखोइ उरिबो पोट अमनेबको असिलादि कयमाय तौरे लालहोबगी मागी टेक्साक हुनबा हागद्रा टेक्स हायदे मसिगे कय हातारे मसि इल्लीगल सि कन ओइबनिना एक्सटोर्शन मयाम अमे याव संगि को असुना खंद कांपो पिरोमदा लादी गाड़ी अमना नोंगमदा हायतारे को अमा संगपा सखिबदा लुपा लिसिंग कुंठा दगिनि याखै बक्सादिंग तौवे चले अरेम चलिनि को सोमना खदला आदि लिसिंग मंगा योगदी लालोबदा पीबसे को अखोइ खंगाक्तनि को लम खर सांगी देन अदुरसु होजिक लंबी दि नुंगाइरे लंबी खर नुंगाइरबनी थाइन नत्रबने को अदुना सिगी लंबी सिदा अखोइ एटेम तौगदबने यारगदि अदु असोमना खंद कदौरे ngसागी सिगी लंबी सिन मोइ थाइने बको नत्रो लालो मयाम नुंगै पाइबा ngamjariba देन लंबी सेम ngamjariसे स्टे कारक पोर्ट्स मयाम सिनने बको अदु अखोइ येंगदबा पोट अमने सिने बखोनि येंगदजे अदुना अखोइ अल्टरनेटिव की लंबी जे सोमना खंद होंगछि सिने हनिंगसे को अन सोमना खंद सम हाय एनीवे सि करिगिंग अमोइदनो हांगबा करिंग अमोइदनो इंडिया का मेन हाइसी मपांगन याम कनबा लेबाक अमनी देन मिलिटरी फजना सिनरगदी मिलिटरी जे सिनरगदी असि कैमनती याम लाइग्रा पोर अमनी को अदुना कदरे इंडिया का मेना मिलिटरी जो सिनबा पामदे कैन हाकादा मोइना खर योखले हायबनीदा कुकी सिंग जे मोइना खर योखले हायबनी अमरोमदा हाय तारगदी मोइना थाकपा मोइना तहनबा पोरका समाने सिन कोयाजे कोइ चलंदा बाजे मोइगा माने नत्रगदी नहाना कावरगा तानघरनिना नो साइलर नोन हायरनिना अदो हाय जु करिगी नो हायरगदी मोइना तहनबा समाने ना खोइदि लौदा यादे बको खोइ लौवे बको हौजिक सो हायगे
kuki singna atong mafamda lepang ngairga lei natra adu den akhoi gi right puna lehende moi gi right kang thirga lei akhoi na hawai gi hai moi di che thai president che thaba do numit somna gi numit tarong ni khakta da president of India na minister si erga minister na donor na torga labi sengda hari natro moi gi na lifeline na sembi yo khoi ware hai ba natra aduga moi gi na lifeline ohen ba aduga den moi na constitution gi right ohen ba akhoi gi constitution gi right karamba right no har kanda akhoi gi Imphal Dimapur lambi hang ba den somna kanda ki ba power ga sali ba lambi mayam je machine moi na thingan ba natra aduga India government na kaim haida ba aduga kuki da su madu summi jo haida ba natra mai tin haidu summi he asidi free thaga da ne ha ba pot se kanam da gi machine da thokte natra den akhoi tokro moi tokro naga bo haide lore naga bo da haga da US haga da ni noina mai tai thingi ji kari gino ko sigi lambi sinu khakti gi nate mayam puna maki ohenga da bani lambi si free thaw haije UN sin haga da bani ngasi bo haide adur ga di akhoi nawai di khalai ba posi kari khana ba laige sin da khoi wa kan nang sin da hai ba nuai akhoi na kan hai ro ni natra ado ai si ka doge bo ngai kanglu masen nu sin da ba mo ina ta ne ba ko ado yeng mo da ri ka dore akhoi sin da tum kan akhoi sin da wara kan da mo ina nuai bo ina khalle ba ko adu ya we ba ko sini lemin na ba si kamai tore amana saurasu amana phada na ba natra si tawga da pot amana ba aduna article na akhoi gi Indian constitution gi article 19 da yauri ba freedom of ko magi map like ko expression adik freedom of movement map la yauri ko sigi si akhoi India government na ngasi ba or na kana akhoi gi Manipur da lai ba governor sina akhoi maitai khaki oina di protect to ngamdre tawbidre PR se tha taruk thamgra phawda protect to ngamdre then tha amang phanjale hoji sibok phajal ka dore sibok da protect to bidre sin adudi karam matam da protect to gena khoisi karam matam to gena sini adna si khoina hangbase rightful way ba ko aduna ni khoina ngasagi raj na ngasai khoida thambi gi do masaki si PIL ama to bugi tangai phadaba leibra ko PIL ama to bugi tangai phadaba leibra na khali PIL si yam to bugi khoisi tong to kon di ne akhoi si kai dong madoi no da salro kai dong do no mo sum nakanda kaina moi na kai dong jerne gi kaina khandok pa adu man da celebration du di khang da ba ko mase PIL lising si yu tha ga dam ne ko akhoi kai gi salu du no 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 salu ha ga da khoi chat kani nam sal ga ne na akhoi thing ga no na masi court ta hain ga da pot amane maram di ngasai gi moi na hai ni ya san na ba honari salan na ba honari kumden tro ga men of India na then ad Manipur ga men hai do se akhoi sai don wari sanari ya san na ba honari se ne ba ko ya san na ba honari tha kya sang doi no yes sini ko akhoi ham do se tha kya sang doi no sahi kya sang doi no ba sini ba ko aduna akhoi thokki ba thodo thok mayam do na maram oiraga akhoi da some victim oina na ba court so pang khumbe ya ro ba ko akhoi gi di akak na ba matam ama pi ba phei adugo den lambi se phajana akhoi ju sasanu den akhoi ju thingwei hai dano je hai da no jikte loi hai rabani civil society organization bayam na kuki sapda akhoi athing ba lete hai rabani ko masi hai na ba pora mane ba layang ba lau noi kala su noi protection pi bo hai rabane ba si hai rabane ba ado akhoi na si hai raga noi na nawang mo di tawno ba nawang mo tawno di kan da akhoi si moi si waman na tawne hai gano ko akhoi wadi maramdi pochai di yore idana pochai yore idana sinpham khara mangba then adagi di akhoi gi kano da economy da laipaki economy down torpa aduna maram morga akhoi masen laira bado noi jo dum yawgani natra Manipur na laira bai so noi jo dum yawgani natra sine ba ko then akhoi mi lising hom pu internet displaced person oina lairi se noi na mi ka nya mi khangbro akhoi na mi ka nya mi khangbro adu so dum yengno si yengno ba ko awaba ngaktani amana nungaya ponte ila lan thoka da adu kadong na ni wamin den sokpode nungana le minam patro adu potu da okham kharasi haina bai wane ba ko aduna maru di hojikti India ga mena som misang sangan nai bagi mo ong da mi gi masana nu si di haiba ai gi sana som si mo ong som tawra ga di si ngai ti na ai sai thap se ke har barong okay ai matang si JOYCHANDRA lak JOYCHANDRA free movement along the highways sing si city the sat marwena national highway number 2 Imphal Dimapur lambi Imphal Jiribam lambi national highway 37 कोई mayam na so kamnori ba panbu pan da bhaitare Imphal More lambi national highway number 101 natrage Asian highway number 1 na khangnari ba lambi so jam maru hai aro handak the very recently YouTuber amaka mapandi lakpa YouTuber ni mana More chapagi bike ta targa man drone da kap ule hatar lambi se para international highway or men Asian highway ni na si umphal lambi di ong to ubu udri haitare adu pharo lambi se kanam sar pe yadri ni adu itar gati lambi phatar ga su kari kana kari guma sat pe yadra gati andakta
lambi se phanab gi damakta legana kari thawak paikha lege habagi high court ki koi case lokot pa yam thina phare masi madi adubu lai wafum disi ka samana ba wakalon da koi hairi ba lambi chatpa yadri basing asi chatpa yanab gi damakta thawak paikha pa se kyam kuina changaduri bano haina lengak ta su amma koi court ki maike dagi wahang guma ma hang bita ragadi madu PIL ki khutang do BI su moto case o BI madu yamna kana gadra habne adubu kana bam khangoi dur bergen wata ngasagi kuki kulai pai bana targa civil society organization karena namdana ngasagi separate administration yadri bokte koi changthok changsun tawdi lai sungang changoi Imphal Valley city valley of death ni asibagi valley ni akoi changbi adi habi ofna chung hairi keno dan tuta angang nupi machama koi aeroplane kai matam de Ahmedabad kai matam da koi gi thawda nupi macham yawi kang popi dagi ma pugi bagi lambi se Imphal dagi magi mayum hau pasat pada fazana welcome tawgani na koko mina dum law thopi hai tare mayam na ju help tawgani ana adubu moi dimapur do na puki so na changte changbe yaro hai armai tawdana movement se adugo hujik maral siri handak any report tholk matam da hairi se koi valley da jagi free movement se koi maite khak chat pe yadabu ye waji pandabida koi gi kuki sing se Imphal pharo chat pe yade ana hek bal hai tar kuki sing Imphal pharo chat pe yade je kana hai no valley de di yare na highway ofum se dum lai rabne ate ko apan bagana people lai ti adun koi free movement have when we say free movement when maitai say free movement it means free movement from both the sides to and fro ne nakal ani maki movement have ni sing dai su tam dai su ani mak sa yang ja bani adoi du da sandok matam da di tampak ta zat pe yan da wi wakhum se to de sandu adoi da kari wakhum thambi ni number 1 number 2 matam khara sang na chang dori bra chang du maram se ke no da iban handa kulai pai ba kuki la lo ba sing na kuki zo paite gi margi MLA tara da that threat pauba hat kani tukuni hai pauba hairi hai tare aduna admaina aki akhang mayam pi taragadi MLA da pi taragadi public da soida pirangani aru taragadi mayam se chaning targa su chat pa yagado man targa su chat pangam da ba mai to free movement se langno hana ba diam war bra lenga ta center da kamai thami court ki intervention kamai yeng be so ai अखोई तसेंग ngasai ai aham round the thamijini aidi akhoi gi national highway singche masi supreme court ki order high court ki order ne masi chatpi yadi haibini sida akhoi gi challiba puriba gari sing gi disturb to be yade se high court ki order ni supreme court ki order ne masi ngasi gi india government na masi gi court ki law se india government chatte implement to de sida ne ba akhoi na akhoi 1949 de india da merge to 49 de na ngasi 25 year si bok de india gi like lambi se akhoi loina unare farsi state in territory statehood adai asfa mayam akhoi se loina raga lai adu itaragadi ngasi akhoi na para phagadab se akhoi gi isa gi iramdam je isa na ngakse ba natna lambi leite adu itaragadi akhoi kamai to na ngakadage haibase masom da oini inje adu itaragadi miyang gi mihut oi bisingna mathongna leiba mathok tai akhoi gi Manipur People's Party na parliament da tawgi ba tabuk torom akhoi mayam da discussion kya da nahi nagre adu mathakta akhoi gi honorable MLA akhoi gi kano gi akhoi gi hana irabot miyam ne hero ai law thokini yam tawu yai na moisu akhoi gi iramdam siki damakta highway sidai sida lambi thalli bising che mayong na gani na songdor ke adu iba taragadi state ki magi highway singse state highway national highway singse masi tasena masi center ki mathodang oragasu madu state ki manung da satli ba lambi oi ni state na madu ki sub sub action take lo bi adu iba taragadi state ki adugumla miyam gi vote piraga kari ba miu sing si achau daite le ngasi bu da daite do lokhat timram kari gi sine adu dani mayam na di yamna kaino oina khangadra akhoi civil society organization na kari dawi ufai di le tabina akhoi nganga ki manage dawi adu idar counter blockade to hon ba sam kai gi no da akhoi maitai mayam su leidi makoina henjelagdi akhoi bokajan do igara horjai do igara akhoi counter blockade eto hole masi akhoi na hiding in the scene na globalization is saukhat pisi dei sai akhoi yongmi na sai bani ado india na yeng ba miyang na community am na kak amung to amadam kak to raga akhoi Manipur je saukhat hanba lamjen ji de yahon de aduga india masak ta pade di Manipur na logi ba thauda fare ngasi sports na india bu masak tai Manipur su sports na India bu masak tai adu ba tari Manipur da interesting laigadaba adu India gi miyang thamgada da Manipur da da amung na ga da haijan ni amana koki da haijalani divide the rule policy ni Manipur je saukut pathilale sine ba koina khoi nungai ti je moina di he hai ba
हाइदी अखोइना 1949 दिन आई ngасai thamjegi ngasi phawba akhoi chapter je akhoi yauraga lakpani na adu ibatara chapter singche akhoi phakala yengbu matamda isana isabu ngakchaba kanjaba natana akhoi gi lambi leitabani na akhoi gi ngakchen anaba madugi miyam gi paukholoi oina kariba miyam gi mihut oriba MLA singche madugi responsible chauna le adu natragadi akhoi kamai tawni adu ibatara akhoi Manipur se tasena ngasai kano akhoi Imphal to More Imphal More se masida nomada lupa crore kano turnover terms masida akhoi gi lalombi kya diver kya nasi khongong ga leire si government na yengjam num thwe moi gi mafam che nasi akhoi hauji akhoi gi similon the minus set level si karam kan phugut pangam ga de si kana tholi adu gul masin ku ke narco terrorist na oiroi da bada yumfam oiraga ku ki len kaina oisu oiroi da bada makhoi se mayam na refugee gi ek mokoi refugee ki tamang paisa logi banga ta na to adu e bata ragadi nungsina ji lemina se di akoi NRC ama sanaraga beziar ama thamaga madudai juda akoi lemina na baina akoi na cookie NP ga akoi wari sana gi belai adu beziar do NRC jana ji yana re beziar do mokoi na lep ka daba numi nini humni wali ngai da moi lan hoki akoi na thamning na sini ngasi ai ngasai khal gariba forest ki jaga me amda yum gano ge 966 kanu leshali government ki report ni akoi di 1000 something lay akoi report adu iba taragadi si me am se akoi nungai na leisi nungsi sana na leisi community me am se amato oina punjalaga sakhut palabi da chachi haibne madu di tawdrana mai gi wakhal on de yum phum oraga pangtau lo tawbudi ngasi di kang khung chai aduga ngasai akhoi ojasing da chu thambi gi duni haibadi tasena akhoi na Manipur se apunba saktam se idea Manipur da ngasi phaw da thabuk tor laiba singi adugum laba lambi yodaba mafam kaya mai phangdaba jaga kaya school leitaba kaya akhoi na torukpa mafam sing do akhoi point tong na haige kuki haiba leite naga haiba leite maduda sing kiba program da hak kibinge makoi na khangda udaba mayam do singi mafam jing da singi board lepiba MLA sing do moi masak khangda yam yauri nong mata su laktaba aduga ngasi miyamna haidi democracy chatpa leibak ni democracy ki wan thok da vote pi gedani ngasi phaw vote pi da leibak leiri aduga singmi mayama adu kana gum kharana at selection da yumpham oraga taw India gi miyeng da madu karai phaw da ngasi phaw da Manipur da miyeng changi ge right madu yengjandri kari no leibak si Saukhat pu khunai da yahon ge haragadi akhoi lo laiba khunai oenchi akhoi lo yaudna taw leire Manipur se tampaki jaga ada lo chale chingi jaga lo chate hojik su chingi jaga si deista adugum laba Manipur gi government gi makha da leiri ba department sing je masi suti leigadami adu tawgadami kaina maning dam na ngam ba matam da karimo haibu ngamdaba lengak leigera leiroira makoina tawriba thabuk tu da akhoi yagadamni haibado aduneba ngasi gi scheme mayam thaderiba scheme singse makoi gi any laloba KNA wegera UPK wegera hariba lalobu singi office sing da mai gi mi yaura kholaga scheme singi yenthong na baneba kamai chawkhoi kadage aduga hariba po singse adugun laba tampaki ichili naw king cha thokra kana moi sedun tra gi kota do khoi ni charu yabro si moina munna khangba mi sing na di moi yam harau yam na wai makhoi na kari hai sip right je lokthok kadam ni gai moi masana haibne uniform le lo thamgadam ni gai hainu phajabam thangam de yum phajabam sangam de haiba ningthong na tam thoroga de na sumai dona makhoi gi awabu mayam su lei adui taragati madu judge amam mathok tai judge India government na woi gade India government na community amada tonggelaga thabuk tawbudi ngasi phawbada national highway state highway sing da lambi chathok chasin ngamdabani state highway se control to bajira laigraba thabak ni IRB battalion ani khak thamji Imphal Demapur Imphal Jiriba kaisumbu control irai line control tawgani adu iba taragadi state na tawba ya ba thabuk singju tawde center na tawba ya ba thabuk singju tawde masi thabuk oina tawge khallagadi laigraba pu ani haiba wafum du okay thabuk tawge bu khallagadi am live thabuk sing ne du ngasi ba pang thok pu ngam dana lei aduna hujik leri ba crisis se sigi manung channa yam chawba ori ba IDB sing mayum da halan ba su yam chawba issue ni aduga issue number 2 ngasai gi free women ya handaba sisu yam chawba issue am khang hetara aduna hari ba ani su yam chawba symptomatic problem atani aduna symptomatic treatment tawna ti yaroi magi root cause me am su phandu ni aduna root cause target tor ngai da symptom me anse adum alive tor hingaga leibagi mo oiduri bra aduga tongan ba report sing for example EGI gi report have tar editors guild of India gi report la ki ban tar handak recently
People's Union for Civil Liberties की matang da semba People's Union ni hai adu karam makal ki civil liberty no khangdre only group amma khaktagi civil liberty ki matang da khanba adum ba union oidur ba adu EGI bi oro PUCL bo oro makho ki report lak matam da they always favor one side amma de adum favor tawre adu one side amma na villain ni una honai one side se keno da amma na majority ni hai ba ar amma jana minority tribal ne hai ba minority tribal ga majority ka khana taragati minority do da majority na soidana lalamani nupa mo nupi khana ta di nupa na dum lani na dum khana leibu ki wakhalon dai tare mai to dana majority na dum lalongani majority nu phubi rangani hapeng ni adu moi di tribe ni they are ST scheduled tribes adivasi hai moi di am isam samja ba kem ngamja ta ba nomai ka paija ta ba bong gam ta paija ta ba top kam kap ta ba rocket ka kapak ta ba handak ta kap ki bdo tribe na kapo era admai khandu ni hai tare adu ki type ta kem khanja ta ba adu ga handak ta recently koi akhil bhartiya adivasi परिषद है बरकन अदुगी नुपाम खनसु वांगांग बो मतम हिंदी दमान हाइबसी मैते सिंगजी म्यांमार दे जंग लाक माइग्रेंट ने अदु कुकी सिंग लमदम जी असिंग मीनी गायना मायना गा संदुई है तरे अदुना मणिपुर की वांग में हेक्स की मतम द नैरेटिव से ngसाई की EGI यावरे PUCL यावरे एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन मखोई की नैरेटिव से मेजॉरिटी ना माइनॉरिटी दा चथब वायलेंस नी अदुना सिगी एथनिक वायलेंस सी माइनॉरिटी की मोई डिमांड सी पिद्री भोक्दी sai lambi hangdokpo aro natraga IDP chi mayum da halanbu aro masi wagani habki narrative amma sandole o center ki narrative te admaina hujik ngasi bokta di hai dia to center di ethnic violence ne hairi hai tare adu target di ethnic violence ne harga sonna tuan bi independent organization mayam na di maitei villain hai tare vilify tawri aduna vilify torga sum thamarbina aduna justify torga ngasai gi lambi si hangdokpo ya handabra kano ngasai gi tribe sing duna demand torpa ta akoi ST akoi gi separate administration peter bhogdi lambi hangba yaroi satuksen tobu yaro ga moin haisi amna maram chaba malan ba have tare aduna maram chaba malan na gi setup amada adum thamabra status quo chkamai thamya ja dhanbe PUCL wero editors guild wero adagi national media wero India gi mainland India gi leibum me amji raj khang tong ngak tan sai ai na hagib do sai gi balancing neutrality je leiraga changjal aga di santi porakadoi ne ba ada moina side lo je moina kari khang do no scheduled tribes sing jina attack tar ji scheduled caste ne mu le khang ne scheduled tribe ka scheduled caste ke ignore di scheduled caste na mu scheduled tribe to mo handari ne ada maximum moina attack tar ba me am ji scheduled caste na ta ne ba meti scheduled caste area na ta ne ba adu di ikong khang ne dana ai di majority na minority tribal da smai tar re ha bi gi sigi posida majority maitei du da attack tar bi je aya mane scheduled caste ni ga je khangna kaim haidri ne adu ne sai ho bu da gi do kari gi no hai kan da khoi di maru si leipa amada smai ne irang thodi magi government na kaina tasingna santipur ke na khalaga di am like re aduga sangdahan ge di kari dogada ge number 1 da operational area piro eba operational area in the sense that magi community empowerment gi ko aidi praja myam di nomaina kilaga thon bajida akhoi na moi khonjel ta da ba ne ba ari somna ju akhoi myam khonjel leiri moi ju myam khonjel leigani khonjel ani ji tholaga punjal laga di community empowerment to bhaji adu ne ba sigi each of the group ki community je empower to roya di operational space lehen da ba changnadra di hojiki du ma to bu yadre na number 1 sigi je thawin to ri ne ba thawina si formula oina leiba put ama ne ba adagi mathang da adu ri si me am ji kai doru ngamal loi harga di capacity je am limited oinga dam ne ba aidi group sing do adu capacity je am limited oinga dam ne ba sigi limited oi bagi limited oina bagi macha amane ba highway da thing is ju aidi kasai gi maruina sai kano sing je khoi gi se my capacity ji each of the group le the community jingdu gi empowerment or the capacity ji am wang kani dana ko sigi capacity ji am wang ba ade community ji empower to ga lagadi both community ani gi miyam gi mang de live ka da je India ge man junga moy state government junga moy lalo bujum da moy sigi ji phajana lok to ri ni aya systematically to ga jani se any conflict studies jamai ta pabi yo ko ada moina si foreign against loi lei ne ba ai di kamai to ga phani kamai to ka dongni ji loi khang strategically
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝ ꯑꯃꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯊꯤꯌꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤ फ्री मूवमेंट से कना थीनो सिक्योरिटी थींगी कनो आई वांग मु चलेबा कोई संगमाई मयादा कोई कम्युनिटी नागा कम्युनिटी अमगी अंगांग सिंग मयाम जे मोटिवेशन भी ओन चलेबा अदो संगमाई योर कान आई दिखंग सुम गाई थोदरुरेबा सिक्योरिटी मयाम से थोरेबा अदो खामेबा चपे यारोइना अदा आई की जुजु अदु योगदब लमने आई दी मरक लेदुइनेबा आई ने सुम थोदरक वानिदना आई मोइना कईनो स्पाइस तौने ए अदु ओजा स्माइल होरे सिदी चजारो हाइरेबा कनो चप्पे यारो न मोइ थिंगिजे एनी जगह चलोबोजे चंग यारो एता थिंगनेबा अदुनी बफर जोन हाइजे बफर जोन जिबु कइदोबइ सेमिनो नाउ सिगिजे कइमबोकि नतेबा एई साइजबदो ऑपरेशनल मागी स्पेस है मसी कम्युनिटी जिंग द पीदबनेबा अदे लिथोरक तरने थादोग लाइजे स्माइल लिथोरक पैसे रिक्स निदना लाइजिंग द दिल्ली लेबे फबवानेबा आदे लेरदि मोजिंग मोयबा अदमाइना आइना सुम खंजबदा यामना सिस्टमैटिकली कैलकुलेटिव मूवनी तौरिसिको अदुना ऑपरेशनल जोन जी कम्युनिटी अनीदा एम्पावर तौरगा लहनगदब पोतु हाईवे जी चलनदबजिना ख्वाइदगी मरुओइना कम्युनिटी अनिमा एम्पावर से तौबंगमद्रे अदुगा या मरुओइना मोइगी साइगी ऑपरेशनल जोन जो सेमंगमद्रे अदुना कॉन्फ्लिक्ट से सुम मखा सांगदबगी पोट अमा लैनना होनबदा हाईवे जी इंटरेस्ट लौदबने हाइदी मोइना होम मिनिस्टर ना 8 मार्च ता तौरगे न हारगदी होम मिनिस्टर ना ऑर्डर तौबनि केनो माना पीबा डायरेक्टिव्स नेबा अदुदी करम जगह दा करी ngमोइदिनो सुमद्रने अदुना मसिंग ममयाम जी याम तौवे अदुना इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हजिकसु आइना खंजबदा मोइ शांति प्रोग्राम याम कन होनरी अदुबु पोरकदोरिबा शांति दो नेगेटिव पीस होइगद्रा इन खोइनसु पाखत लेबा मरमदी कांगलुप अनी कईगुंबा तोंगान बा इंटरेस्ट लेबगी मागी अनी जी इंटरेक्शन रिएक्शन लेबा मतमदा कांगलुप अमगी मिसंग द पुरा चंगागा कांगलुप तु तुमिना लहनग्रदी शांति ने न खलगदी को कांगलुप अनीमक हाना थोकपा इरांग दो अदगी हेना थोलपजु यायबा मरमदी अंगसाय खोइ जोइन साइबिग्रे को अखोगी आइडिया ऑफ मणिपुर सिदी मणिपुर दा लेरिबा अखोगी तंपाकी मियाम जिंगसिना येलोंगेदी ngaktansu lai hoji sunga khine khali masigi matang dadi compromise am to roeba adu delhi ba leite adu ba leite ko masidi compromise to roga hairaga di adu pambra haiba question am ju leidana now the question is adu um do thoningbra haiba wang am ju leiba aduna sai aina haijagi ba magi neutrality maintain to mungamba group leiraga di sigi posida intervene to ya potu अखोई द लेरिबा कम्युनिटी अनीजी न तब कम्युनिटी अदैजु इंटरेस्ट लौदेबा चप माने लोइनबा दिल्ली जु अदो दिल्ली की मपान द लेबा अखोई इंडिया की अतोपा लेरिजिदा नेशनल पेपर मीडिया वगैरह अदे तोंगान बा सिविल सोसाइटी वगैरह साई सिविल सोसाइटी ने पीसीएल गाइजे लॉयर ngakतनी अदुगा इंडिपेंडेंट कनोमा अखोई करे हाइतारे माना फजन थीरगा न्यूट्रलिटी दो मेंटेन तोरगा फजना अनिमकी पुथोपिरागा नाकल अनिमकी पुथोपिरागा शांति की ओइबा पोट अमा पुर ओरमदी पीसीएल द ग्रेड हाइरोद्रा अदा खोइदी सेंटर नजु बायस तुम लेबा अदगिदी एनी नेशनल मीडिया नजु बायस तुम लेबा बायस नो क्राइद लेनो अतोपद लेबा आइदी ग्रुप अमद लेबा अदा साइ राजना हाइबिगेबा शेड्यूल ट्राइब नि आदिवासी नि मोइ मायोते स्वाइ तोबनी खोटपनी गाइजे हौरिबा एटेक्सी हौबदे लोइबुक्ता मोइना तौरगा मैतेन डिफेंड तौरपनी सिदी इरालाय खंगम थोक्त्रो अदु गोना तरबदे इरेने अदु गोना तरबदे इरेनेबा सी खंगम पोरमनी दना अदैदी खुलाई पाइजते हाइदु मागी टाइम्स ऑफ इंडिया की लाय डबल बेरिंग आतो उल चक्रे अदुगा रैली द सोफिस्टिकेटेड याले चलमी याम दम अमता हाइदेदना अदुना लोइनमक सी इंजीनियर तोबुनी ओके एवरीथिंग दैट इज इंजीनियर बाय देम कइदो वइनो अखोगी स्पेस मांगलिनी कम्युनिटी इन बिटवीन एम्पावरमेंट तो होंद्रिनी अदुगा अनीजिगी याम मरुएबा अखोगी ऑपरेशनल एरिया सिंगसी कक्थलगा मदुगी पार्ट अमोइना हाईवे की इंटरेस्ट लौदबसे अमने ना थमजगे ओके मथंग से उजामत लाचो उजामत सिगी अखोगी मणिपुर फाइल्स की डिस्कशन सिमक्तदा कोई लंबी हांगदुपकी मतंग द खनरकपदा हाइतार नेशनल हाईवे नंबर 2 नत्रगा 37 कोई नेशनल हाईवे सिंगसे करगी दमक हांगदुप ngमद्रिबनो करगी दमक
lambi sira ayet apan ba piru mayam singja thugar ge eviction torga security na nga ga nthina gari chalan driba mi chalan ngam driba kari gino madu gi ona tena bada koi tampak ki khas le andar lam sajan yum sajam mane du mane habi dukan sajam mane habi mayam jidi thugai dan kau dan loi to bungami aduga ching dari kai gi to bungam dri no na sidagi kanna lawi gi basaruk to koi viral go area tare problem madu taram bai madu taram madi oi basu ai waram da basu ai kang popi di sigi ma ke desu august ke tang train thoida notice to tare national highway number 37 Imphal Jerbal lambi national highway number 2 ani jida koi lambi da sajali ba dukan encroach to mayam sing asi masi sido khadabani august ke tang kun gani pan phawgi manung kun gani pan phawgi manung dai ngarang phawgi manung dai tare aduna sumbagi notice ka je tholokpa adum khara ur he tare aduna si tholai je koi tampak ta tori badu matu counter tawnu gi damakta narrative sum lana thok tawnu gi damakta tawbuni ha gi dorben tra masi adum balance hoina tawum thokbu mayam du tawre hani yenga doribra aduga lai wafam dinga sai ujansu thambi ki ba koi MHA na minister of home affairs na mars ke tang amada thok order magi matu na mars ke tang nipan da hangdon ga dabni haibni adu madu hangdopang am gidre adu recently august ki tang nipan da oina august ki tang nipan da donor ministry na manipur ki chief secretary da koi road corridor ma hills da sanab gi damakta consider taw haibi ofna singba lak pase adu area du da valley ki missing gi damakta di road corridor se karai dano sin ujana budi sa haibi songi tongje marin la tar Imphal Jerbal lambi se da oina focus obuna di phane na kari gi damakta koina yes focus obudi phai he na safe oiba secure oiba lambi da adu why should we live Imphal Dimapur lambi karge damakta thadom duino sijo khoi Manipur lamni Jirbam ju Manipur lamni loina ma khoi chapam thokpa ngatani mai matang mutum sakana aduna loina ma lambi sidi hangdok pe habni even khoi more bhau ta hangdok matu da more da khoi business loi lupa ler na ta aru target soi area si da center na MHA na order ma thom magat pangthop ngam de do dono ministry na di lambi semo on haib matam da kanam da seri to object to busu leiti adum semak pusu semak da busu kamai thum bia ja re akoina ras yam matam si lekti matam si mini ani humden phangti akoi national highway singda maning tongna kulai paiba mayam amana ko mayam amana akoi extortion taw kanam thingti assam rifle na thingdi army na thingdi then state force na thingdi asa koi le khang waktani matra adur gadi aina ngasai phai hai dudi Imphal Dimapur lambi da lakan dadi akoi part trip ta port ama pusalakpa ko yot poreng khalasi bilambati poreng khalasi ko aduna lupa lesing kuntra dagi na yakai bau tingi ko adu ki do lem na ting manati port ki mamanda tainer ka do ni ko akoi nong thi do ni ko akoi na sari ba alu se Manipur governor su Delhi di sen manati sti poreng na tro ma su text thiri ni mayang khambi da sine ko ado port ki maman wangi alu ki maman wangi skai ro har ka di moi mayam sigum bagi tekcha khul bagi maman ne governor su hulim ni DGP su hulim ni ado ko den security advisor su hulim ni nadra mayam je hulim ni natro akoi ju hulim natro som dari khat phai hai be wan ai ha ado ki wan ado ai gi labi man dabu kana na thingdu no sin ai gi Manipur bam dabu ai gi India gi lamkai manung dabu citizen amana satpada kana na thingdu no sine ko muji akoi ni yangai di sagi loino order ki film sina maram oiraga yanada bamba leibanina matam khar khaki oina then atho kai gi oina saning mokon ba yaw bodo madu ngamjana bagi to khai ba lambi ama tangai phada badi lei lambi to sumna oi pai hai bo ane ko lambi oi ba phai hai ba do aina hai ba yade ba ko matam khar gi oina di somna kanda tangai phada ba athu ba sing je sat pi yu hai ba se gamena akoina ma se full security piraga leira bane se lautopum thok da bra sini ko yangi je lambi phare si yem thok da bra ba an cookie gi ona daga na atopa kangu ma gi keninga yam ta lektre si lambi se haibam change ba ko adu na ti hojiti mayam ji biyo Manipur sir tampak tan leiri ba maitai jing je loina khon ban ti ba narak pa yelak pa tangai phada mayam Guwahati sapi awi Delhi sapi awi makhar sa da train sa da lambi leti natra kayam tingi hojik aeroplane se nuai re aeroplane salai ba mayam jina keno si fear si magi baraji ang phang na wang re Guwahati bhok sat pa ga lupa hana lising ohum da pai bi na mi le poti hojik lupa lising tam ken sang sine ba ko akoi war se adagi cargo phange double lokchale adu de ka dore ngasagi akoi gi lair ba akoi gi angwa ba wari ngai sida hena amu ena mayam nam mi je indaga mena ka do yenge nat ka do lege se ni da bas fear sat pa ya de har ga di nung thaki lambi da chalo matam khar chalo natra ado nui gi ne sagi European gi bhara se mas tangkhai ma akoi kanu na biar tong ni hayo subsidize to bira ni hayo ba ko adu ga di o justice sama khoi to biri ko na haibi ai ngasagi corridor ke type ta corridor type ta hoji yango cookie
cookie si yang kana hang da tong ko kaino all cookie new cookie hai si kaino all cookie hai si kaino ngan na sang pa Manipur sang ki bado all cookie hai bane new cookie ne kaino theng na sang pa kangu du new cookie hai na tro ado ni cookie si ngan na sang pa theng na sang pa hai lei bani na mu si yelong mi di oi de na hoi le khang mak te si ai na hai na tin new cookie all cookie si like te yaw le na tro si por si khang da ne ko ado cookie ki voice ka tang ta ra moi ka tang ta ba ado ga mai tai gi na ta roi hai ra di kai no sin khoi kholau le te ba ya pon te ko khoi kholau su ta pham thu ya hai bi wan da ado na khoi si film nam ta de yam nungai ta ba se nungai ta ba som hela ka da ka do re masidi kana ponti hai ba pot ama lakhini ko adu adom de salang si daga mena tang mieng chambiyo na ismai thamjaki okay center gi mieng doni ya mathok tari se yamna balance oiba yamna neutral oiba mieng da aduga yam thuna sigi status quo je hada sumaina so wana flight ta selyan ma thadara Guwahati da Delhi da Kolkata da chatpagi phibum da lehenbagi mohta makoi gi dusu subsidize obiro karigum ethnic violence ni highway hang to putam matam kara changani if you are saying it will take some time to open or reopen the highways for free movement, then you subsidize the plane fare. Then only that will be considered as neutrality, that will be considered as balancing act. Aduna tabida amadana ngasagi road corridor hills sembiu haiba makogi right makogi lifeline ama sembi no gidong aduga maiti singi lifeline de karai no lifeline loi thajara lere ri flight no re flight to da chatpangam da mayam lere to ngasagi bhara mayam se handuk mathok ta habani if you are going to take time to reopen the highways for the free movement for all the people mi mayam sigi handuk sang do targadi moi mayam sigi matam kharagi oina makeshift arrangement for some time valley gena through air aduga chingina magi road corridor obi madu matam khara sabitare if that is necessary masagi matam khara changni haitade adu matam jangal ogi haitaragadi matam changbi adi haitaragadi yam thuna lambi singje hangdok piro ngasagi order thok par maina August ke tang 3 da lambi da henjaliba kangkubi district manuk chang leba national highway number 37 national highway number 2 da sajalaga leiba mayam singa selo sido khadabni illegal oiba construction mayam mana high risi masi karai phawba ngam gaduri bano kena da highway hangdok ke to matam da ngam gida badu ngasagi encroacher mayam hangdok pang ngam gaduri bra disi gi khuthang da disi da ju laga nung na thajala adi kamai to wa habi wahna jong mayam lere aduna adu phawba ngam gaduru ngam moiduri bra habna jong mayam se gi marakta highway sinning thina hangdok piraga adu main order thok par maina highway hangdok pi order thok piro adu mayam se chat pe han biro aru targadi that will be fair, that will be neutral, that will be balancing neutrality ngamba adumba agency hai tare madu oiduni madu hojikti PR gi sasan leibani na center na initiate tobi tare ro koi governor su leri aduga tongan ba agencies mayam na thabuk sing se packet pi mathuk ta hai gi note sida aduga maru na legal intervention su mathuk tara bra more than koi 27 months have that chahi ani ga tha hom helo phau bada tuminna mayam gi hak se khongaw na ga sum leibu matam da mayam gi human rights mayam sing asibu protect tobiri ba makhoi gi damakta leibiri pa court sing asina su miyam gi damakta kainom to mathuk ta dabra haibagi note sidang asigi the Manipur files ki edition si matang sar sinjar gi asigi edition si mapung pan gi damakta oja homework paro bis agar amukan tha ponok chari appreciate your joining learning bir puno manasung asigi edition se kram tobi bagi SKTV Manipur ki tongan ba social media handles sing da join tobi ga comment am de feedback thabir piagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off. Krumjar.